قول مرن پیر مرن امونه حسیر بونه صغیر نه یرم ابو جگل که قربو همون عربی ام 37 سال باف کال ما ج ارمنستان کوچبری ستالین درباز کر هانی ورا قرقستانی زاری ما مازن دون زاروی که ما وقت دچنا خوندن زمان خنزانن ورسی خبر دن همچه حسن بین میگیش نوالات خدا بین کردستان و خدا دیگه کردستان است که همه سر آقا باز کاله خون دیروکا کردین کرگزستانی به ایشو المین گران داگرتیه. جاره یکمین دما فرمانوان جهلا سوویتا سوسیالیست و هات داین روپلین سالنامهان 1937 نشان دادن. پیشنیار و داخوازه که جهلا لاورنتی بریا و هات کرن دهاوینا 1937 دبو فرمان و بریارا جوزف ستالین. سال 1937 جناخچیوان و ارمنستانه سال 1944 جی ji Gurcistanê bi 10,000 Kurd li trên û kamyonen heywanan hatin swarkirin û dibin kontrol û dorpêçkirina leşkerên artêşa sor de ber bi Asya Navîn ve hatin sürgûnkirin. Sih hafte salı çiftçiler ji her sürgûnî ji zivistanê hatin şêkirin. Treni hayvan pe dikinin wan treni da hatna kirni. Millet gelek hata kirni. Mesela bu treni da demirin ders xistin meytiyan hızlan debirin kesin zon kula birin çiğdir. Am sırgun karına siv hafte salı am sırgun karına hatna bro. O bro salam he tamam ne bir arabi ardı. Galla zuri ma galla derdu balak şondun galla cemaat ma ben vagone poizde do kadna ben vagone amat navro sosoma der kadna valate Kırgızstan'a mavça havro broyo şamiştin rındar bozdıkın İrol Kazakistan, Kırgızistan û Özbekistanê li gorî dane û rêjeyên nefermî bi qasî 200,000 Kurd dijîn. Beşeke giring ji van Kurdan îro jiyana xwe li Kırgızistanê berdewam dikin. Sala 1989 di dema Sovyetê de serjimarî hatiye çêkirin û li gorî serjimariyê hejmara Kurdên Kırgızistanê 14,300 kes e. Lê li gorî daneyên Kurdan ev rakam gelek zêdetir e. Naha 2013 salı resmi devlet dibêje 13,000 nîv Kurd Kırgızistan'da heye. Lê bi hesabê me Kurda em dev dorê 30,000 in. Çima? Çünkü gelek Kurd Kırgızistanê de hatiye asimîle kirin. Nava pasporta xwe de Kurd nenivîsî. Lê wexta jê dipirsî tu kî divê ez Kurd im? Dev dorê 30,000 Kurd heye. Kırgızistan welatekî Asya Navîn e ku tu girêdan û sînorê wê bi deryayê re tune ye. Li Bakur Kazakistan, li Rojava Özbekistan, li başûrê Rojava Tacikistan, li başûrê Rojlat jî cînarê Çînê ye. Li gorî daneyên serjmariya fermî ya sala 2009 nüfusa Kırgızistanê ji 5.482.000 kesan pêk tê. Rêjeya Kırgızan li nav welet ji sedî 65 e. Tatar, Uygur, Kazak, Ukraynayî û Kurd kemneteweyên din ên Kırgızistanê ne. Pêncê berfembara 1936 bi navê Komara Kırgızê ya Sovyeta Sosyalîst bûye endama Komara Yektiya Sovyetê. 31 Galavêja 1991 serxwebûna xwe îlan kiriye û ji Yektiya Sovyeta Sosyalîst veqetiye. Zimanê Kırgızî ji îlona 1991 ve zimanê fermî yê dewletê ye. Li hêla din zimanê Rûsî jî
di statuya zimanê fermî de ye. Erê em dibêjin ya derbeder bûn welat berdan ji ber êş û zehmetiyan ji ber darê zordestiyê welat berdan çû Almata Kazakistanê çûn Bişkeka Kırgızistanê çûn Tiflisa Gürcistanê çûn Yerevana Ermenistanê çûn Xorasanê bela bûn Kurd û bi ser êşê xwe de naviyan هینجی حسرت آوان اولات آزاد کردستان آزاد شمانه پروار دویجه دوی برچیبونا ولات ما تیربونا ملات خلقه باشتره ایدا اصلا بیا اوا چا ولات ما یا کال باوی ما وربونه باوی ما ور بیا از بو ما زاروک ما بیان نوی ما ورن اوا ایدا والا چا ولات لی بربی گوی ما دل ما جو ولاته خون و خیال کردی کردستان که آزاد ایرو بیجی سبی بیجی هم برزانن والا هر تیم خبردان نو مجلی صدا شد و هر کس دویجه آخری هم برتنم باش بیجی رن بیجی ولات خلقه نه ولات ما چاوی مل کردستانی هم باورن زمانی بی هم نیکار بینیجی هم نگیج نیجی زاروکی می بین خون خیالم گله کردستانه ابا یک لی ام کردستانی نمینن ام و نگرنه کردستانی جی کردستان برای آوا با کردستان که آوا بو حساب که ام دبن ام به خدا و خواهی دبن Piştî salên nodî û hilweşandina Sovyetê, Kurdên li herêmên Celalabad û Oşê dimînin, ji neçarî berê xwe didin Bişkeka paytaxt û derdora wê. Polîtîkaya Gorbaçov bû sedem ku li Özbekistanê di navbera Özbek û Tirkan de şer û pevçûn derkeve. Vê yekê bandora xwe li Kırgızistanê jî nîşan da. Kırgız û Özbek pevçûn. Gelek netewe ji tirsa terka Kırgızistanê kirin. Di nav wan neteweyan de Kurd jî hebûn. جا ورا وقتی که اورس کشا چو آزاری کشا چون آزاری آذربایجانه ارمنی کشا چون ارمنستانه روس چون روسیه تاتر چون تاترستانه هم کردتنه ورا من ارتا قرغزاده ازبک کشا چو درکد همیشه هم کردتنه ما کرداش نه ها ناوه و چاوی ترس کردا کرد و جا خیلی میشه ارمنستانه ناو ارمنستانه دا دیستا ایشه عجما فله هفکت فلان روینه چون آذربایجان کرد چون آذربایجان پاشش ول پریوان هات درکت نه قزاقستانه کرده مجبورا یال جلبات شرکت کورتا ازبک قرغزا کرد روین درکت گلک چون روسیه چون قزاقستان آلماته مجبور کرد اما تورا مگو پایتخته نزدیک کردی کشان هات نکرد بشککی Kurdên Kırgızistanê bi piranî li Bişkeka paytext û derdora wê dijîn. Gundê Çadkulê yek ji wan gundan e ku beşeke girîng ji şêniyên wê Kurd in. Li vî gundî Kurd, tevî Kırgız, Uygur û Rus û milletên din di nava aştî û aramiyê de dijîn. Vro roja yürü vakti hatta 200-300 mal elama dijî. Giş qaymi heven, giş korapi heven. Yürü vro hem topuna برای میشه رام خودی 5 سالی ایرو چلیویه برای وی گندی دیسو ملت دنیش دجینی قرغز هنه اویگور هنه اورس هنه ای پروی کرمانجه امگش برای خو حیو خوی دکن حیو ایرو ما خوی دکن دواره حیوان شیری خوش داوت دکن اساجی ساری خوی دکن نو جهالی ما برای کیم دخونه Сам мне 65 лет.
Ez Uygurum û 65 salê me. Ji sala 1955 ve li vî welatî dijîm. Ji sala 1994 ve cinarê min Kurdin. Em li vir biratî û dostaniya hev dikin. Em qenciyê jî, xerabiyê jî bi hev re derbas dikin. Îro serxweşî û sersaxiya cinarê min e. Cinarê min rehma Xwedê kiriye, ez hatime serxweşiyê. Di navbera me de ferq û meylî tune ye. Em hemû bi hev re biratiyê dikin. Em hemû milletekin li ser sifreyekê nan dixwin. Îro li gundê Çadkulê sersaxî heye û nanê xêrê tê dayîn. Di nav hawariyên şînê de gelek kes ji gelek bajarên Rûsyayê qesta sersaxiya li gund kirine. Ez hacı bigêjam cemaat o dest xulûs kiriye divê omên bigêje ruhî mirî wana. Rahma Xwedê lêvên cîwan cenneto. Suretê el-Fatiha. ولو من أبوي مقتلي مشاوتين مدوغة برودي جيك وريم رسالو وي بابا مشاوتي بابا انت ما يلي بي ما ماما قرطانة حميد شبي جناري تات يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Yekîtiya Kurdên Kırgızistanê sala 1992 bi navê niştiman tê ava kirin. Sala 2001 Yekîtiya Kurdan navê xwe diguhere û dike medya. Sazî dibin banê Asambleya Gelên Kırgızistanê de karûbarên kulturî, edebî û hunerî dimeşîne. Li gorî Serokê Komaleya Kurdên Kırgızistanê Şêx Remezanê Seyîd, rol û giringiya Kurdan di nav Asambleyê de gelek bilind e. Nava Asambleya gelek Kırgızistanê rola Kurda gelek e. Em jî wek hemû milletên Kırgızistanê cî me îra me heye. Em me tevî hemû pirs û girêkê dewletê dikin. Mesela Asambleya xwe tê hesabê çi komela şêwirdarê prezidentê dewletê. Ew yek carekî tê bîra min hevdîtineke min prezidentê dewletê çêbû Akayev bû çavê. Akayev bû. Me xeberda ser hava mesela me xeberda evî habût got brilliant. Zanî çima xweş e. Got xweş e çimkî her ekî wê hene her yolekî wê rengekî got didê de. Got ji bêhna wê jî brilliant xweş dibê. Got em dixwazin Kurd ji rengê xwe bide dewleta Kırgızistanê. Rastî jî Kurda rengê xwe bide dewleta Kırgızistanê. Mesela Kurd milletê Kurd îro ser her xebatê dixwedî bibînî. Doktorî me jê heye, polîsê me jê heye, hemû tiştê heye. Serokê Asambleya Gelên Kırgızistanê Bektemîr Murzobrahimov diyar dike ku Asamble navenda çareserkirina kêşeyên neteweyên Kırgızistanê ye. Li Kırgızistanê bêhtirî 120 millet dijîn. Ji bo ku di nav wan de kêşe dernekevin, Asamble kar dike. Ev dezgeha fermî sala 1994 ava bûye. Îsal 20 saliya Asambleya me ye. Dibin banê Asambleyê de 28 netewe, xwedî komele û dezgehin. Tevî Kurdan, du milletên din jî hene ku bêdewletin û di Asambleyê de têne temsîlkirin. Ew jî Dungan û Uygurin. Lê tiştê girîng ji bo me ev e. Her millet xwedî mafe ku çand û hunera xwe bi pêş bixe û bi zimanê xwe biaxive. Ji bo me şanazî ye ku li kêleka me Kurd hene. Yekîtiya Ciwanên Kurdên Kırgızistanê dibin banê Komeleya Kurdan de
karobarên hunerî dimeşîne. Dibin vê banê de ne tenê Kurd, xwendevan û ciwanên milletên din jî hewla çalakiyên hunera Kurdî didin. Ez gulê zawçiyê Sirtînim. Asasat Kurda dixebitim 3 sal. Serokê Gênca Kurdê Qirgizistanê. Asasata me dixebite bi govanda Kurda, strana dêje hene. Em hem dixebitin hem strana dibêjin hem qilama dileyîstin. Kîjim lîra pirêtir ji Qirgizistanê dibe em kurmancî û roj dileyîzin diçin dixebitin. Konferansiya Gêncê kurmancî Qirgizistanê dikin. Hem bi serokê me ava Kurda em ji bira giş ek dikin bi serokê kurmancî Tirkiyê berv dikin. Roja yekem gava min gohda müzika Kurdî yekser kete dil û mejiyê min. Paşî hêdî ketim nav xebatên Kurdî. Ez bi hevalên xwe yên Kurd re beşdarî şahî û konserên hunerî dibim. Gelê Kurd gelekî dilsoz e. Bi rastî jî taybetmendiya Kurdan gelekî cuda ye. Bi serpereştiya Komeleya Medyayê di radyoya fermiya dewletê de heftê carek 20 deqe weşana Kurdî tê kirin. Redaktöre radyo me tek hejor bû. Berpirserê radyo jî ez bûm. Me pê da bernema diweşandin. Me tê da bernema soçê dikir ku mêvanê me jî dihatin me teklîfê radyo dikir. Me seran intervîw me helda, me seran ek çêtkir bername çêtkir. Me tê da müzik diweşandin, stran diweşandin. Me serhedê ek dengbêja me tê da qise dikirin. Gelê me ku kê nizanbû me pê danaskirinê. Pirê wê radyo me da me ser zimîn me xeber dida, ser zimanê zaroka dayîkê. Civaka Kurdên Qirgizistanê piştî salên şêstî gelek navên girîng derxistin. Di nav wan de gelek hakim, dozger, endezyar û doktor hene. Lê divê mijarê de balkêşiya Kurdên Qirgizistanê ew e ku ew xwediyê artêşeke polîsan in. Vê derê artêşek polîsana Kurdan heye. Birinci zêdetir Kurd bu polîsê de Çînên mezin standine. Miralay, Palkovnik, Palkovnik dibêjin dişê. Türkê arba dibêjin. Nav bana hemû li sistêmê polîsê de kar nakin. Teqayî de derketin heye. Naha xebatkirin hene. Lê ev li Sovyetê kevin de tenê ev rewş tenê li Qirgizistanê. Yani Akkas polis tu komaran da tu cumhuriyetin de tünne bu naha jî tünne. Name davetê filan diçî rüdünün mesela birinci polis rûmiştî hemû Kurdî. Li Azerbaycanê jî polis pir hebûn lê mixabin Kurdên Azerbaycanê no di neh seref hatine asîmdekirin şeftekirin. Azîzê Dawudê Axabegê û Brahîmê Paşayê Nadir du ji wan payebilindên polîsan in ku salên duvedirêj di Wezareta Karên Navxweyî ya Qirgizistanê de kar kirine. Her du jî endamên çalak ên civaka Kurdan in û xwediyê gelek xelat û madalyayên hêjan e.
نادیروف هبیه نادیروف من اول ندیدم و چهارم خودی شش چند سالی دارم که پلیس خریده و نکاش لوکی مجال که مزاف بخیر دولت اثر بیشتر دولت فرقی داینانه فرقی داینانه نام او کرد او قرغیز او روسا تشتی سات تشتی نام کنه معلومه که پاگونه ها ملتیش تونه تیدا ملتی تونه نام پاگونه دام دخلتن امجی که دخلتن هرگز کامل هبن تشتی سات تونه اوه قلقا لاپا مازن دام بیشن که قرغستان ولاتی مبیا کردستان ناز گینیرابو او ام بیشن حوالی قرغز خود بیشن دوین ابراهیم پاشه ام بیشن حیفت دوید تو چما پاسپورت نانی فی تو قرغزی بنیس قرغز تبی گینیراب مقول از پاسپورت بنیس لی سرچاوی خورا چه بیشم از کردم از تو وقت ملت خو تو نکارش ملت بیشن نه از کردینم رسول محمد سلطان یک جوان دکتر و جراحانه کو ایرو گلک شاگرتین کرگز روس و اویگور لبر دستی وی کارت کن او بخوا سال 1907 لماسیسا ارمنستان هاتیه دنیای و بریا هلوشاندنا سوویت مالباتاوی کوچی کرگزستان کریه او نخوشخانه که هری مزن آ بیشکه کار خو بردوام دکه و دناف کردان ده بناو دکتر ما تناس کرن و نخوشخانه ده از سرناوه اونیورسیته دکتریه ده شغلم قرصا چارا استودینت قرصا چارا را درس جراحی دادم بوی راجی توایی خستخانه داده شغلم عملیات دادم خواتش یعنی خواتش پیرات کم همچه uzmantiye دکم اونیورسیته ده لی خواتم سر اونیورسیته گرداییه اونیورسیته دکتریه ورده درس جراحی دادم قرصا چارا را استودینت داره بازار علامدین مزنترین بازار بیشککیه و گلک ملت تیده کارت کن. دو بازار ده هر تشتی مروف تخوازه پیدا دبه. بالکشیا بازار اوکو پرانیا کارکر و فروشکاران جنن. دو بازار علامدین ده به تیر اخوه فروشکارین کرد هنه و تاوی ملتین دن سر سبیتین و ایوار بدلکی گش ودگرن مالین خواه. از دیلو من ایزا کرولی بالا من از داشتن داد من این سال 6 ساله برات خفتم دی باوی من شکاف گازی نجام نیستانی نه نامه داره نامه دا قرقزی هنه اورشی هنه اوزبیکشی هنه هم سه مریوه خو کرمان جن را هم مالوچ که در خوشن بازار اکم عزنه ایرو 20 سالیا اسامبلیا گلین کرگزستانیه. کرد لسر ناوی خو لبیشککا پایتخت شاهیه که مزن آماده کرنه. جه کازاکستان و ازبکستان جی میوان هاتنه. دناو میوانان ده کرگز، قازاق، اویگور، ترک و روس جی هنه. آستا شاهیه گلک بلنده. وزيدا كتم كلو كاش خانان وزيدا كتم سري برجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدا مجول بوم بيساج خمان وكلان ودردان برين آخ ده ويلو دیسا بومبه و بارانه هر دره گردی مجدومانه دیسا نالا بریندارانه دنگه دایکا تیل سر لورگی وان